ขันกิจใจถูกกิจได้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาไมโครโฟนดีปาตของกิโลวินนะมัสปีนินพัดพาดำนับไพปิวประเทศกันทางวามัสานฮีลำกายหัวอินตุนีพาโลดิงอันเซวัตซุนอีพิธีกิโกนดิตามกับปอลเฮเจียงินหอยจีกันเสียหอยโจให้กันเสียดิตามกะเฮตะปอยนะประเทศนี้ลุงเสียนาวฮัลโหลปีนี้ฮัลโหลปีเบะเสียเจียงินอามุนาอมดันหอหินในเก็บปานหออิปูกิหออภัสเสียนับโพโนท่านี้จันนารี15 หมากิเลกะฮีอินตูกาลาฮีมาร์ชลังอาจุงดิงกติเลกะยากจะเจ็บตูกาลาจงฮีกิฟุลจีน่าประเทศพันหอฮีจานฮีขัดวินีอาจนกองทุงินกองทุนนาฮีก็กิสิที่ไม่จงก็กิสิอย่างเฮโลก็กิเกลโลกองทุนนาฮีอิปิติดานากุลเลยกูอย่างเฮโลวะกันที่ตาอาวีเวลากองทุนจากติกัลุงาฮีอิปิติเสียดหำนะกุยกูอย่างกิเบสเซโลตาให้ก็จะห้องจะที่ไม่จงอาทิมีฮะจอมพลสตรักเกิลกับฮีเห็นนะอาฮิเล่จะฮีลุงหลงกิลุงตัดถนนตาหงคิวฮิจะไอไว้หงลุนเตียงเลยเห็นกะกุมเลยเห็นนะอีลุงเกล้าให้จะโจมมาให้อิปิติดานาเกจะลาจีจิงก็หิมตีป้าให้กันเกลเตียงไอหลนลำโจมกันเกลการอมจีนอาฮิเล่จะกันเกลดอกกระต้าจิงไล่กันเกลดอกจะไปห้องจะอาฮิเล่ประเทศหิงจิงประเทศบันวานอลูปีนเห็นดาลานะอีโฮวิลดิงาทัศยาหงนะอบังเลนขนาดทุ่มเวนีเวอหงนะจงไม่เห็นนะเกฮิลีเวตบังกหงตาเอ็นตั้มกกิสาธิมิตาโจอหิวางปะทีนินบันวานอลูปีนเจ้าเสียเห็นดาลาฮิจิไลเอสคุมุนโนมมุนลิสิจุงามุนนุมฮิจัลลามิจิงมิขังตุฮิจัลลามุนทิ้งฮิจัลลามุนนุมฮิจัลลาคอมปังเลียนฮิจัลลาฮิจไลติจิเจนะหงหิงไงตัวไอเล่อีโหดิงมองไอที่ปัสกันเกียร์เนี่ยจนปฏินิทางว่าวันนี้ปฏินินทูอพงจีนอาทุพูนี้เสียพงสอนดิ่งหินเอหัวเจ้าเสียงฮีเอเงินสิวไออาตาสันโลหอเดมฮอนอเดมดิ่งหินอาตาสันอิตาสันเอาสิที่สันไกสีดิวฮีเอหัวเสียเสียฮิโปยอบอลฮีตาสันมาสอนจวนนี้บอลเปวฮีฮิจาสูจานฮิยังจนจิลังหันกระตูนมปนอาคิงสิลลังดัลตัวหงกิโลกิจีพาดมังหดตูน่าเห็นตีอาจจะกิเสียเล็กเจียงไอเล่นูที่หัวนูให้นูหัวลอยนูเนี่ยหัวลอยล้านสะอาดสุกตูที่กิลตาลุนะกิมลาตาองไทยดอดิ้งจุลไลเทโลเอ็นจูดอจีน่ามาร์สลังอาจูทุบปุ่นมาสังจุน full of burden กัยนะไอปียังเลปทีนินอินโฮลิมปีตาเวเนลอิจาทำการสุนวะสุดจิงกีนินฮิเจจุนิปีฮิจงเลตุนไอเสดิฮอฮีทุหิงไอตุนสดทุไอจิงอาทายาอเวลิติกิจายดิทุฮิโลไอฮิจิทุอิติกิเสดาอิติกิสาดาดามตีฮิยาจูก็กิเพลลัมทิมโจสิสกันดาลฮักีนะมินพาดินปีเลตายคงดิ่งกินนะและสิมปานโอเจสูตุหิงจูนะจันลาจุนลายสาเป็ดวัดจุนกลุงทิมา
hung kilang khat chu pi tam la a thing long ka het tapon van san mi li tui lu na chu ti na sa chu ni ta la ani lu hiu ta na eihung gul han ti la ani ke sa la khat chu hin van mi li ka hin le dam na ti chu hi chi mi li ki ti hi tu chunga jong isi do nom ki na win na tu pun hi phat siao mi su pi te ho ni sia tu pun pathenin aw e za sa win na i pi pya tu pun mam tia hele tu pun hi satan ho hong ki men ji ta na 2023 December 5 a ko na chu golang robot chung hai hi lhakau bu ho ki phung ta lo dinga thu ni ki pi ai tai hi chi jawa pan hin thu pun za chum chup hongin hong zo sin pathin leng gam le pathin ta na ho ya si i ho hil lhakau thu pun wang chu inga la nau za chu bum nan hi zong le every day ni si a na ni sia hi pathin ni cha lhakau bu ki men ho hin pathin leng gam tha na ai lo ai i taw nau tha nau si jing chu na hi chuwa ko na jong hi pathin thil pun thu pun ho hi communication ikila ji de hi na kala khale ni chu city chong chuma ko ne dang cha ta hongin gan thinen hasan le pil experience tam pi on sin chela wa choi la saloi athwa sei loi chuting le thu pun amma he thi dan amma phat chum pi dana pastor te hole chela speaker hon jong amma pathina pi muchi a het hin se yong chu pathin thu pun hola khat hi ki agai pathinin athagau na a thu hong pun mong jang omin hi chikal wala yo chu government in ipin sisam ti ho jong hi pathin thu pun ho la chu one of them khat hi chu how the world respond na I holding ja hi pathin chalai hung pa ja hi wanu hi internally to ke do lu lai chu taking sizing na sizing chi chu at kwe hung chi ting le at kwe mo su hi lo hi city kha chu lin ta mun khana chu building sang ta tong ki sa ting le anoi lang hi readjusted apozo lu ting le khat be yung ke ngam phak ki jia his ting le chu at kwe chu ji chu hi chu ba ngai chrai thu pun ja hi the word is being adjusted time to time hi cha ken vanul is ni pi thu so han lang hi zong le ke is ko all mo lo ka ki pa na le ka ki nep na chu pathinila in phun pi pau hi asula sat sai so ke hi chalai ta san the lo ho wang chun lungkim na chum ani zuvin I ho jong ilungkim di hinai a hai wanga with a cause pu ma su lungkim hi ho hi kim khan ho they are confused na boling pin helova confusion na om phana ju boy oi I ho wang bolin all home chum ka he poetis we are come here with a reason with a cause azium ibolo ke he pathin hi chan ge ta ve ta phasya report hung bol chula satan ke men hoin ko prula ke men hoin ko pra jong kum thi ta pove ti sula thang cha ki men te hon jong cross ki dun nui dung ke wang ka chi ka po chalai no ka chiang thi ta pove ti sula ka leng ka mu mang di tai ti sula nei dei te ni pi se wang ibu du hon ne se chula moi ki so si kan mal le ti chula amo pathin ni ki do bi te pathin hi a hat vale na ka na diu ngan hi bu ve ti so angai ho khu ai a sa dan tu lang hin hung viral gam tapun amo jong a ching jam ham ai lu le pathin hin we have more than enough evidences pathin hin evidence apo is more than enough hi chi ho hi isim thailo wa hele so pite ho na hi chikala pathinin thil kidang izad ahin boarding ai ta sanoham sometimes we want to go back abul lang yung chu in ngai na kanum chu epizinam tele pathinin o mu theiding athil tampia hung ho pi lai chu
chỉ là chuyện kiểu hành lang là ipi đó đi đi tam hula cô na chui lại thì công vào mà hầm tiêu kí đông lệ hè nu tâm pi tu na sang ai kí sei đó đi na evidence de ni ko ma ka sele no banga research ko kilova no ma thu ke helova ilung mo to ti le na kalung hung za tan tan ji kom sunga ko prulang teong ki met popola thu ka do de ko pru dang nu ya 1000 ke ka hen ipi tia ka taw de chana ha na ha lom tiang ka hen no hijachu hijlaya hi ka lehen mi dem na se ki papai ka sa zidan ai la yo ipal so chu za chum chu erection chu za chum hin na hoi be se thup pi be se na hello ho lunghan to i to hom thoi ko mole langa thu siwa bang la o ngai ji lo zo ai wa nga chu lung na chimin se le pathin de lo yong hung zau kha kep jap ji na he cho se na ken pamai sa ka sa ji chu me Pathen Pathen se yong leo han i se zo lo dio hina comparison na Old Testament New Testament ni kizia kum sanggup huling dita yo simawang kum sanggup thinga hita hina ai le tua thu tha ho ton te tu ringa tama tam yo we are not the last at the first yo pathin thu zui mas pen zama se pen ki hiloin ya zui te tu ringa tama tam chom sange na mathematics theme ho chin solution chuting la theory om sange ni su na knowledge na ba nai le chen abona solve ki bol thi su ke ta bang hina Isiasu tu chung til bol ho hi na hele comparison i bol thim vai le theo ja thu ta bol thi tama tam hina ilai nu te pa te hoi na hele tam zo hi in sunga tori helu tabang tam zo hi ji wa hi gilta ta hoi kisei nom lo hi aphim bena sei ding ana no chu kan vet niu na chu hi pon hi zong la pha jong chung lung thon an tin akyum sunga yong chu mai le niau chu hung ki sei di ai chu audience pa hi i ho se kilo ai tai na ta san lu sata ni jong na ong ki man do lai tu se bo na nge he so kyo he how big our faith I ta san oi ti ham ti sata no na he i ho de hello pathin yong a he na ma cha lo we ti so na February 2024 adet cha chuka hetapon Belzebul hong ki phong ki ni na yesu December golang rubat chunga ki phon ta lo ding phana chu in different form Belzebul hoi pathin in thuan pun sa ki ta cho I observe something na cha kon observe bol chu pham ti le Belzebul ki ti he came from na Dead Sea tui thi pangako na hong ai chu lai hong ki phon nia chu amara se chu EV mi masapen EV hem la su ke di so EV hem la masapen chi ho ko mong ki phung cho herba hizia chu April jo ham okay April jo hina hizia chu Pathenin I ho ko ma an bol ke ti alo pi dan chu lo pi be se na mi tam pina ta san thelo hi na Pathin ki ti hi alo pi dan chu I ho he zo za hi lo chu ni sa athin sim man ki ve thelu Pathin ti ki ve thidam na hi ja chu alo pi se hilova Pathini kavam Pathini ke cho hal vam Pathini so tu puni ong se chula van ti ho la khat joi Pathinin permission pi halang le mit phet ka van nu hi hal vam de ti so hi chibang nga chu Pathin hi atte na bi le so ngai lu na palang in chu lew hen thilang ki se le hung zam kai jin tin Pathin ei ngai lu na lang pau hi sang be se itidam thu be se itidi hom na nim be cha ita san thelo chu ne theva
Pathini bangahung kineu sa dengan ita asan lu, ata asan lu, aku ata asan lu, ihon ita asan lu. Ya cuma miliung lewa pathini wa coy jib suna. Pathin kineu sabe sejenga mihon ata asan thelu, aci na wasu tu thita lu co. Pathini God is too good. Ihon dat pabe sena ta asan thelu lal khomai pha chume. Ya sa ta asan lu hoi chai bui. Amohi lung sik ta hin tu nai amoda I tau du imuda du hilova amoy huin hatan defense ka bolove izat na mo zo la ho chawa hin te tia passer pa ho chawa la chi chi ti chu ke yong ai tiam lo chuna ilawin tu chunga ilaw chen pisia atta san hoda thaunam tui to bangi chula iho ading ala thaunam tui to bangi cho atasan hoda ho chawai choi hoi ipia ga bolji jamati na tu na nga vet diutas jisu akihi nei atasan hodi nga cho pakai tila nong di tai mo kiti chula kalung gelahi ni sang khat be kitau le kati sang hadong ki chai pal ka hom tho ki sia in kho win kitau tau jing te long kan ti ji zo ni zagob le ni som le ni thum na hitan tu ni na abul langa se ta chula koi ham na ho nam ta banga nam pi taw na mang ning le se chu ka hepo tu na hi chi sei pa chu ko ham tile nang le ke sim pa vanui li sa chi tin nam tin sim pa pathe nei a sim pan vanui mi zo siong ahead I ho jong ahead ihon ikipo diamond ikipo pau pathe lung thai nei ikipo pau iki he lo cho a he kham kham chalai hu hoi I wai tai ni zagup doesn't matter ni zagup ni sangkhat hin khulum ke jong li chi di wa he na ta san vam Pathenin until unless patan tia ti chan ge a hi chi ri nga Pathenin ei he ji wa hi hilai tau du ngai ko hi Israel tau now he shaking now the kingdom of Satan na Satan lengami ki thing ta chu go pro ase se thing bung ase se hello chu van noi a hi de ti chu Pathenin tua hi ho counseling a bol hiya hi chi ho counseling phan an hating le van noi nan he de hi kin ka se hi lo I thupo ni na se hi Hiji tiang chile chung van noin kidang an sawai ho sanga tu si la sa ai luwai la pathina piu thu chu kidang ta ta an se diu hi in zo in pa mang cha in an sa in na kong ma san jong ka season o refuse yaw mu hi khom piao mi hu so kim khatin le lo ki ha la khom pia ko loi tu chung an pathin gala ka ko ne he ti na Gala ko na heti wang su e tu zat ibon san e heaven God he ko divine hand pathin thil bol khat kidang wang o me ti sumiu sin heaven ipisi a purpose wang hello tamin hi na hiti khan ro men ahile kyang hin chapter 19 to point chapter 19 hi kanile hin hiche hin first verse pai ka sim do nomen na taw naw le lungkisya na taw na ho na milhilun ho abon chan keman kehenai imazosi izakai keman kesunai hichi phatip ho jong keman kapin hi ve izakai khu hing na nei na thei diwa kema thilgon zo a hi tisa tu na hi ka sei nom pen ta chu su pite ho hi chalai tau di ho jong pathin he sa ya ata sa lo hi alung na diwa I sei lo diu ka dei sa hi pathinin ka thilgun a he ti song your prayer offer with repentant heart lung kisi puman lung changke puman na tao no your tear na hilun now I know it all upon san kaheti su gutima hasana
lung na nai to jong pathin abon chan ka he imazo si za kai ke su nai ti so I know all each and everything this all this alhang pia abon a hin each hong ti ting la ami chang chi ami mal chi events chi na igen thina a hila jong abona ka he tinis I know all things each and everything this na I have given you this appointed time hiji phatip kapi jong hi keman kapi ni vetis and I have ordained each chung yao kisuna and everything for your salvation hu hing na chan the na diwa each asoyo se at including at san lo adam ho ata san ho akap ho agenti ho alhom atam abon cha each chuna kom hina abon cha ke til gu na hi ti na tu nai bol thi til da lo complete bol thi lo ta san ni tai tau ji du si hot e bol thi piano hi Hizahi 19th century 20th century ho bung ho ivet na hele atu siminung vana hele ho bung ta san ho mai le denomination za chom tin mushrooming papa bang ho pa do sau chu e history church history ni mu hi tu na jong i ho sunga ta san jap thi lon an vet chu pi ham ti le hi chi ta bang type chi dam ta gin mo ani hi diwa ka ta san ni i ho jong ho bung za chum be ki loi khom gu da na hi a lau hi dam ta hi ta sa du mai na a ye chu 21st century a chai na abul lang je nga jong chu i ho sung je nga jong ham khat ki tho pau khat ki tho i bible manong takhat denomination chom ki nei chu I want to sing hingjing Pathenin eko nauhi denomination avet lohi na denomination jo se hi Pathenin hin sumang han lang khat unity ba hina sense of unity ti pa hi hiding in ta san min hi na church chun atam zo ke kalut thei poi mihim lunggel ki zelu na hin mihim lunggel ki zelu na chun thakaw na katong thei poi ti so se na hi ja chu ai Pathenin got liberate i bolo hi e cham that so hi hi ja chu ho bung jong ivet neo lo dio ho bung da tha de ko lo da he wang Pathenin pi se ham ti pa hi itu wai la Pathenin ho bung nei pa su ke a he ke bol in ti te la Pathen tha nei the lo hin ho bung a thi san la lunga hin chro pa Pathen ma chu ho bung an sim ding hi hi steng la chu ho bung di ta hoi de hi Pathen abui pi pen hi koi din meson ho bung hi pun na ta sa na Krista chen na nang ma changwal nen sungam changwal pa chu Pathen abui pi pen hi a hi hi ja ju tu chunga bang hi doctrine langa thu yong ki sei lo I ma cha vision thu ki sei lo prophet thu ki sei lo I ma cha ki sei lo Pathen phat na bo ki sei hi na Pathen hi Trinity ti thu chu thu pon neo an seyin Dr. Heginin article khat benaji le tamatia kon men zap lo hiu hin na study hal khat ha bol zap nga hin Trinity jong hi isei bong chun thil kidang ta hin na ke jing jong na nasta ka kha ho di so ai chu Trinity ni ki sima chu koi jong le Trinity ta san lu su chalo ding Trinity hegu ho mang tha alungel mang de heti cha impossible to understand the fullness explanation of Trinity tai scholar tampin say Trinity ki ti khan thelo ani tio hinna ai wang tu chunga bei lam hai sum wa no ya khat hina pa hi I ho community a ko na hung dots God train us God has given us the theology Pathenin ho ko mai ko hin we can easily explain to the whole world God is one God the Father God the Son
God the Holy Spirit hi Pathen pa khanga na to Pathen pa khanga na to athil bol Pathen mama chapa khanga anato athil bol Pathen mama thagau thinga na to hi abona ko equer kibanga hi hilai ta chu hilai chu hoita thu na simaile nama athare ti chu philosophy hoilu ta ki jeblu nin het chin mom loi ahin le tu na het diu chu koi chun ki het chin zo lo hin ahi wanga Pathen chapa Jesu leisian ahunga chu I ho gera chu Pathen achung langa ma chapa hunga ki gel chu na hilu ha Pathen thiang la chapa thiang la Pathen nai ta in lung mung ji ai Bible ku achapa ban khan lo ti vai la chun Pathen chu ma achapa bu thia ni thum nan kai tho pa tum khomi te la chun achapa thiang le lung mung se lai chu God himself na Pathen ama chung cho ama hung chi ti lo pi tam na khulanga koi ma cham lo cho kum som thum la thum hung sungai iti vai hom ham ti hin se na lai la lu thanom na ka vi vis nu ka dole Pathen chu hilanga hung wanga khulanga na to chu abol mo lo hina pa hina na to pa hina hung kilanga hin cha pa hina hung lowai le ho to kiloi thelo ri ya ho lim na mel pa hung a hina tua hi thagau thing nga awai hung velo hin those who fail to understand na ata san thelo ho chun he chi hi thagau na to pa ya ata san apam thelo hina they underestimate na avet neo chu za thu phun pai ya khavi khong masana ka da tha ko na ka se last message sa ka ne se chu na Pathen apa anda tha ma hung hilo ama bu van lal tu nan da tha chu kum som thum la thuma chu le si na hunga na ahung vai kun do ahung pina chu van gilzola van mi thing ten lo pi sa ben senwa wa choi la hung vai thau he ti chu la na Same thing happened to us. Hichalai tu pun ahung ting le pungkal ni pungkal tu mum sunga jong wana van mi ting te lung hal man chula. At sang se ahung lo hi na kalung don kelan se chula an se chita chula na. Pathen angai tau chula. Pathen hung masana ban van mi zanial to hung ai le tu chunga hung phalen a changa hung mi zat mo mo tong ham. Tai itau wa Pathen from the beginning introduction and the conclusion as it is repeatable so Saturday January Saturday tu pun pa chu na det sa het pun ke chu Wednesday ka chen Saturday tu pun min cha chu in the beginning and the conclusion a chu amma van mi thieng te to hung thuan se chu chilai tu pun hung teng le o imu thelo hi mu lau han mu thei lau han imu ngam zo lo de hi na Hiloham ipisi ham Pathen hi isa kai sim pa chu le si na hung chu ya chu theology ta pin na he limit himself so Pathen hi athil sim hung ki chu hi chu isana Pathen egel ko engai lu nu tam ahung ki chu se sa ki chai lu wa gen thei thu la thu chung nung pen ha sa pen hung thu kin hi so apin namun jang ha sa pen na ganti tu orang hak sepen cross ahung so apa so mama changa ki pele le chu lumun zap amma mo hisume no spirit at all he himself tisu amma mo hisume heti tawa kati hung cha yu chu lavo henu Pathen ni bang lon ma ngai lu nu tam na athil siamung ki so cho example kan hitel khat khu mechanics engineer on hitel asim ta so alule electric bulb hi na electric hi yo nom tai wang wa la awa pa hu sa so khu thal bilai le ko le no ma nom cho ai wa azang ding a khu na
mấy số băng là hung tàn gì của nó hết vậy nang chú hitel simpa hin lang hitel ho na ngai lu ji chu hitel cái sun lang azang salai ku ka pangti mo na num na dem ha Pathenin i hoi asima i hoi lhatdoh ding phat wa chu i ho hong ki so cho thil sim kum som thum tum phat ho man chi ho to a finishing yong chu he nu chu na hi chana lung sit pathen chu chu hi banga chu tu chu nga jong pathen hi e ngai lu be se jiwa mo si te ho akimu pya chu midang koi ma ki tha thei lo chu gam thip la ki mu pi hi amu pil dawa jong ti za tas hi chi forma chu ngai le ban pil thena ki ni tas ya chu pathin comparison i tin ro mu chu pham ti le pathin Israel te sai ho e ngai lu mo ti ki chi chu mo si ko ma chu achanga zan som ni sul som lia chu na achanga ki mu pi chu ni som ni zan som ni sunga pathini pi khum pi ni tam Genesis Exodus Leviticus Number Deuteronomy bunga sunga thuki ji ho hi scientists on words ka jong ha bui pi zulos hi chi knowledge chu pathinan khum pi so sim tila hi chi chu me ti ho hi sim do the hi lo hi chi sunga chu pathin hin na hi chi knowledge capacity chu pi ya chu i on bai chana sim wang wa chu in the beginning chỉ sẽ xem chú tâm pi kinh chu na God created heaven and earth sim tilin pathinin vanali se semi ti so na hicha at his soul Christian khat ho khat kit dibe na kun na ngai kha de wei in the beginning means time so hetiva sim tilin tin phat pathinin sim tila tai phara sim pen in the beginning pathinin phara sim ta chu God created heaven space and earth matter na words kan out ki thum ki sim dos phara sim sat na online sim chu thieng la thil ho mu theo a sim so chi se siang hu kingul pi so ya chu Bible hi za sundo pa lu kiti chuna pathini ni som ni za som lai wanga compact sealed na chla knowledge tam pi khum pi chu mi pi za la pui to ji ko mi a ji phat ge lu ta to re gen wanga khuwa bui wanga iti ka le khan jem ke lu ta bang chuna ama hoin atu tending to mi epiha ane dia cha de bui pi to na even sinu to kilo tim na mi sanga mi la gowalan puyana ami simlo puma la sowalan puya mal mariuna punchilu ngalan ne hi kai ti sunam na pathirin so ho he divine epite seda appointment na oh hi so hi banga busy taum pain so an ji dong chu hi chu hi chai si nom chu ipiham ti ai le pathirin mo si cha changa mu la nga ki mu pi chuna mo si ne kya chu su len om zu mun thing he tia a o a ke hu pi ai ti ke hu pi tam na a ki ji sun choi le pathin a hu pi ti sai dai i ho wang chu na kan sei jela kan sei ji na i ho wang chu pathinin mi khat se lo chu even snu se lo pu pi se ko ho se lo ila ni tu punya za khu za hiu ta na asanga sim chula sanga sangu at that time is out chula lo a he jong to not only that it is se chula online van no ya uma aitia lisit ki sai chan ya taringa ki ve kit na lai accessible kin jong where I am kom na kuna hilanga thil so as long as network te cover sung si chu access ka bol thi ka vet thi ta sana ya chu pathini ho hi ningani pung hi za la ka hung de hi ni li hi za ni la pu ki go mu vin tin he cho ko ne chu me
kau na hilawali pirani lini tum masangaw sidi. Can we blame that since I'm settled in New York, US, somewhere na? Om na gamla tayo sin kahong man po itinili umloe. In 5 days, ni nga sungay hong lute. Hong zolo ni pisi dam na. Kay foreign na kung gamda ti. Pathenin ni nga sungay hong lalali sila koy lohe. Ako sa lohe na. Yatsu, be prepared. Kiko movin, ni hisa nila kung hisa le, ikimuto diyo. Nang mo na tugo kasi pidin hivetiso. Tunay ki pana ding pen tau la ki pana pen su pi ham tia hele. But hinilung mo na ipi pa kidang kasat. Tunay song ele ki ha hol diyo hipati su pite ho. Pathin lung mo na ipi pao hi lamang te ilos. Na ni nga nile pathin men hung la azim na. Oh hitabang kakipa na pen su piham tile pathini vanuli set I ho jo song atam zo ibui naw zo piham tile pathini lung set tim pathin mi zo se lung set hi itiu suna. He ju lung set dan khanai ichan naw khat hi ya. Tu chunga hi specific kinai zo hichalai ju me ke kin pa na suna azat anam azong pathin ei lung sit pau he na sawal jeng hi na hichalai ju ke pa na suna oh pathin al hang pe lung sit na yang kachang nai personal chuteng le in a community wise ajong pathinin nam than natina Pathin anam ang edi hitas nalung na hile nga su double triple well qualified hitas na midang to kibanglo so holung kilung siat nauhi na kaung masara kasi chula John 3:16 kun koi hizong leti general calling hito invitation open invitation hi whoever ti so specific umlo evang tu chungai ho hi kanam than ka chu pathin hi so kami kanam than na ka lhatdoh ka to pathin sun iki chenu cho ka kiti chu pathin I piau chu na hetawa athisana jong be athaga wa jong be ka ti su pathin ka amen hi si ho chunga hi kanam than ti so pa ka introduction ki pallu la phat ong ki chai ku ta tu nai introduction ni bol dio jing le sub topic se dio thai ni le tai bol dio tam khe poi na ya su pathin lo pi be se jinga ei lu set be se jingwa is our God too good pathin hi bang lom mai pha ham ti hi ata san lo hin hi chi ka ba wa hin a block hi chi ki phun tabang bangai pathin ei lu sit mo nam ti so mun khana hi tu chungayong kachi le tu ka khulanga pathin thilbol report hoi kapimen tapun na pathinin ana sadam hoa ei man chan ho thildang nom phapiu mai na ki seimen loi mi kharga ga vilna hin pate ho kharka vilai le tu neu ni vet mai thin ai pastor ajinun ata san jing aji pa hin ata san no hi tho ata san lo hit in between na 50-50 ako pastor pa hiya le tu ki phung khu na so pyo wang te hoi ya cha kan se na hila tu ki phung khu ata hila hoi ve na ti cho na hila tu ki phung hi ata a hi la wang chun a hoi mo nge ti cho cha pathin tu ki phung hi hi song le ata ni lu kha di ba ati cho chalai chon ma na hong ki withdraw hi chi wa khu ata hila hoi mo nge ti na athu chu a contain chu head if na hung hi kai de ba ti cho ma chu dip cha ai cho na hiya chu pathine phabe se na pathine bang lo ma ini ngai lu di ba ka ti personal tanan kila ating la ta san thu yang na phat ni le se ti na tu lai 3 types of feet ta san ni zat thum chu James Bible ko vet na na izan ham kha chu 1 le 2 ai hang hidden cho
ya chu pathini phamo mong hi chu iloha Isaiah bung khanai chun neta na chon sin ok thisan bang jong le thu tu po pu te na hungovin bu bang bang ka ban sa de ti so Old Testament a chu chon si su dam na ding a chu kel ngui ki that so kel ngui chu nul na bel hi po po wala nang chon si li le ne om zu le ngai dam na chan jing na ta san wa ha ai le Jesus Christa dong chu New Testament na ama hung thi ta chu nang chon sit li le neu chu na bui pi ri lo a thi pa chu blameless sinless chu ama thi san za la chu ata sa ni ho zo si Pathen cha hi we chon sit bui pi ri ta lo hi bui pi ka ti pa chu chon sit tu ki khan lo ding chu hi wa hin daily sin pa chu in ikibui piding ai wanga tuna Pathen ei ko nauhi chon sit hung khel hel ven ti ta lo chu come out hung do ta win na chon sin ei shut chabai chu mi tam pi ka pastor ki counseling ki bola hung pin tha ting le kham na thian ki bol so be se ja chu athagau su charwang ata sai o dan tam chu Pathen lhaga hu hing ji wanga ta sa hi spirit pe lo chu Spirit part pi thelen le tu na mi choel bai ho bo na spirit part amu diu tas na ta sa hin include na level hi ta ta I pi kyong ka samina spirum lo ai so ki chai dial je nge sum ki nei jam na ki tu thu lawang chu na le si chungai ta so spirit part khat sam lo chu na bolu si chu artificial bol the na ki bol le chu hi ya chu kham na thi za chum chuma mi mong ki bulte nga hi le ata sa hi an affecting le Pathen lhagau ngai damanga a chon sit penalty ki pu dan so ya chu chon sit ki ti hi agu hi lhagau langa su char wanga ta sa in chen lu chen hi cha hi na sata ei tha sam so hi ja chu kham na thei thil dang ho na kim khat chu Pin thana ding anu pa te na sola hele kisim phanom lo jule sa don le phar ka na hin na za kha de hin na hepa henu ke ka pin tha ka test min na sa de he te ti sa na khat na thia bola bol de phal na hung pin tha di test min se le long liu ding ti ka se na ka hung pin tha te le ka test min na sa de ti sa khat na ti bol je na anh sat lo hung pieng thai on le hung ding do zo lo the hina ita sa hi Pathen zong na hui lam ka hi tieng le ta sa yong hi chi pai je tai na spirit part lo chu Pathen se no mu chu pham ti le tu nai Pathen ta sa thagao athing ni ngai ko hina to ai minute za ne ve Okay, 30, 40 tabau mina. Bible sang mun khana hung zanita pram khat mang hi jiu chun Bible sang mun khana chom chain hung pan sang katin taw nei man diu hi hi chi tu nia sim diwa kan de sa chu pi ham chai le sam zakat som ni la khat pasal thang ne hung sim pi ke la phan ti ka su ke ong tu hel kan don nge sam zakat som ni la khat sang khada pat sang nga chen na chingpa chupa kaya hi kada in hoya ko na ei pan piu ham tin ke man thing lang lam ka ve van le se simpa pakaya ko na ei pan pi hung a hi je pakai zin na keng pe zong acha sa loading na chingpa chu ki sep lu pon te ven Israel chingpa chu ki sep lu loading zamzong ki zamdan loading a hi pakai chu na chingpa a hin pakai chu na zeda ding na lima pang ahize hallelujah Davidin sam jaka som ni lakhan nahi kadain huya kon ei pan pi mam tin ke man thing hang lam ka ve ti so he do chuna I ba ha no chuna ipidinga Davidin thing lang lam avet ham ti na gel khau ve hi chui sei go no hina tu ho context sa in se no moi Davidin
ấy pan pian ngày sát phá na hi ama hin mun dang avet lo thing hang lang ne vet nei so thing hang lang avet na akithu pia pan pia lol hin ding thing hang lang avet jing la ya hi thing hang lang ko na pan piung hi luwa ko ya ko nei ha van le se sim pakaya ko he ti so ipizal thing hang lang avet ham ti khat nan ve lew han David na dinga thing lang hi amma dinga a school kain hi so tu lai paun ke sei le a thim zil na mun hi so itira na thing lang a school ka ham na ti mai thiu na a bol chu pia kel ngui chin hi so Old Testament khanga kel ngui ching ho chi nei in siu san la sang pe ni so hi ja chu kel ngui hi thing lang ani chin ji na kel ngoi chin pha na chu kel ngoi ji pya ke mangam te le ne ding cha kal chu ku tiang le ki tha offering a deong ki nei chu na hil ha kol te ho jong khabi doctor hegin tu chunga maha pinit te maha kum na amoin kum som le kum ni ku 10 times 12 time ha 12 times ahung thun ki tiang le kun chwa man ji hin kum zakat walu ni so tu ko ma hetin hi chi phala mong ki ko na sata ni hu cho hi bonga Israel te adang allo thelo mi zo se chon se thoi dam deringa akimang cha kiel ngui khani cho ane gu hi lo ba hi cha chu kiel ngui cha mena man tam hi cho kiel ngui chum lu wai le am ho akal chalu chu pathin to a relation chu ki su thelo hin hi cha chu kiel ngui ho so chu mi ho sa chu chi khanga chu kel nguen chin phat wa chu amo chin hilo hi ngai lu nan ne kel ngui chu ngai lu nan ne local si chu thala a kel ngui ching ho New Testament la ho Matthew la ho sei ve ta thala kel ngui ching zo ama ching zo ama ching yo la ngai lu na puma ching ho hong ki hi di sa di David ngai lu na pum pya he kel ngui ni chin hi angai lu luwai le chu akel ngui hoi blim le si talo di chu gen cha gam sam kan a khut pol jong le offering a ki tu thei talo hi a hin chi hing mai thi hi ama aman jong le ama mang a hi na hi ja chu hoi ding thau ding khang ding gen cha na su pol lo ding ai lu le ko la hia a khun ham keng ham na ai phem ka chu ki tet chem hi lo ding tin he chu hi cho zo sin bol na dinga cho mai ngai lu na nei khat na David hin na ngai lu na nei ya chu ngai lu na nei pa na thil zo si akel ngoi te ringa phazo si chu he was ready na hi chi apat na ding chan zo si su ding ai ma good saw ma hi a bul chu phem de ngai lu nei na ani na chin ve ki lo hen kor silao min na sam som ni la tum kun o pakai kel ngoi chinai ching pa na hi ti so hi chu nang le kin se na meaningful lo de ama kel ngoi ching sa hi za chu a kel ngoi te ringa a hin kho jong ai lo la pha jong a pi za chu o henu ka pakai pa hi kel ngoi mangai ching pa he bo hi o ti so he thiwa hi ja chu akel ngui te ringa hin khopi phana chu kel ngui te chu kol sila chin ding ai lo en phalai la ya puya amo hin permanent place ani lo chu en phana lai la chiwa gam hella jong hi the gi chan la jong hi the tui ve na dung jong hol pi ding agi ni ding hol pi ding chu ma to khat a hi ani na chu na aban khui vet ki na hi le akel ngui ho hi gen chate hoen pha de hung go ji cho achia gan cha na gam gen gam sa hang ho chu na chun an tha ding ting le agala pi ji cho aga chu do ji cho ai le gan cha ho chu ki le thoi le a ma vet ki lu na bo ke ke ji cho na tha ji cho ai wa mo tha lo hi in case ama gen sa ho chu gen sa gam sa ho chu ong ki le thwai le a tha hi na hi sia sa tha la chu vom pi ong ki zau bible chu ve lo chu na gam sa la hat pin pe hai
sa ke ba kai lion tiger hilu cho a thai lion ho thai ki cho bible chu ve leo chon kidang lo ha amo tha lo chu in case ong ki le thwa acting an bol go nai len ki le thwa sta ki ni cho hi chi thip na chu ni nei na sling gupal yo he the dinga gupal hi chi chu na nei hi na sung se training na sung a sung se ti vin na yon gupal do ti vin a sung se na amo khanga de nga chu yo gupal man ta banga man hi chuting le staff na tingol hesiteni chuting le gan cho ko na iti defense board am ti chu he such full of experience azi cho man amo po lwa Pathen ne wa pa na ahin din pi ja chu sahang ho vampi ho na lion ho jong chu a tha thei chu he chu the way how God trained him and with experience he chu ma sanga ding jing pa chu Pathen he trained in such a way that one day he will become a king na leng ni ka lungwi ding a hin a leng hi na chu kel ngoi banga mi te lung a heading not only that he just say chu lo na an ke confront pi ding ho chu sa ke ba kai ta bang leng gam tam pi jo confront de ti so hi cha chu Pathen trainable chu me yan sa ho sa mo tha thai lo hi na Palestine te jong koi ba cha dingam taluwa na en ne thei tu don them talu Goliath hong ki tompo po le kem sunga zamji ta koi hai mo ama te confronting ta o achan no pe aleng gam pe ba koi ma cha ding ngam talu cho Pathen ni chela cho gadin pita chula che thupu ne sei ta chula the one who in the front of him na the one who is in the front of him David masanga ding pasanga behind him is greater it's all David masanga Goliath ding pasanga David anunga ding Michael vanti linzo he tiso hicha so tha he tisun he dawa hicha pe na so David hin ku hi Michael vanti to ni ki pe tas hicha so David na ding a chu thing hang lang ki ti chu na asung se thip namun o Pathen saki hang hwa ko na so Allah do thi namun na ngailut na ani namun not only that kem ngoi chin laya Pathenin Samuel mangcha liang dinga thau ga nu na mun cho ai na nu hi lo hi gam la a ga nu a kem ngoi chin na mun na later on kum som valjovin kem ngoi chin laya Pathen liang dinga thau ga nu na mun chu thing hang so kunungin liang ding hitan liang hi na mun jong a alu wa thei pod so liang pan kum som vel adal le na lai cho hicha asu chan na mun chu hui lai ha thing thang chu heta wa hichi thing hang ai sol ho se pe ho sanga anewa pana kol sila chompa anewa kona gan gam gancha hi hang hola ladoa o thau nuat chan namun zanjong le lawa noya tumkinga sai namun Pathen to ke ho namun thing lang chu far better than na ai lo wai le amma sang sanga chu expert hi zo cho kum som wal andal wanga chu so le alone je hello he hizya chu David na dinga hi thinglang lang hi amana man tam jing chu ain kwa thau nu chan na jong hu hinga chan na jong thip na hong hi na jong Pathen ta kheu na jong hi ai cho hizya chu Pathenin David jong hin o panpi ka chan na ding hi la hi de pa ha atia he agel do ma sat pe chu thinglang lang hi ai chu na di tam hizya chu Pathen ta kheu lim na lang hi hizya chu thinglang lang ha vet na o ei pan pi hoya hong dai mo ta thinglang lang hi avet jinga hi le agel sanga lo pi zo khat no mai so thinglang lang nga ko na ki pan pi nong hilovin thinglang lang sim pa zo chanan pan pi tu chu nga zo hi o
กาลตุลินีตาเวปฏินาปันปีไงตาเวอีเวนโอสุฮิลังฮิดบะฮาโอปิฮาหากามาคาบดิงที่หออีกินสัตเอาจูหูหิงจันนดีหอจูนะไม่จังไม่ปุ่มไอโลวาเฮเลอปูซอนเทอีปีปีนาฮาบอลาบอลดิงพายาดัลฮาดิงที่หอจูอิลุงเกโลฮิโซฮิโลจูฮิโลไอวางาไอปีนฮิโลไอปะเทนวางจุนหากามากับเทนดิงท่าลุงทิมเอปีเปาปะเทนโจจนเฮียจูอีกาลโจนเดียวจูเฮทีวันฮิจีกาลโจเทนลุงทิมกาลกกับเทนลุงทิมอีปีเปาโจจุนกาลโจนเอปีเดียวฮีอีฮอนมันจะตั้มปีนี้วากูนากาลิโจเดียวฮิโลไอฮิจิตุเฮลังเลดาวิจงจุนทิ้งหางลังอาจุนาปันปีนิวเซนิมุตเวตาอาหินละทิ้งหางลังฮิโลวาทิ้งหางซิมปาจอดใจตัวเนียหากามากับดิงที่อาหาเกลายเกลโฮลุงจังปิปาจอดจนโซนเอปีเดียวฮีอิมันจะเอาจุมังปูติตีฮิโลวฮีอาหินละฮิตโซอาจุกิสุนดิวิกิโลวฮีกองมาสัจงกษตาอินอิมันจะไว้กิส่วนว่าให้เลยอีกิส่วนเขียนดีว่าฮีมันจะไอ้กิส่วนนั่นเองฮิโลเวกิหินส่วนนั่นเองโจฮีกันที there is a great difference between กิหินส่วนนั่นเองและกิส่วนนั่นเองกิตีหินะกิส่วนนั้นนั่นเองและ it replaces God ปฏินั้น replace ตาจู without God ปฏินั้นมีอะไรไม่จังเฮ้ยตากันเนี่ยทีมที่จะกระชิวและตีขัดหงโดยไอ้ละปฏินั้นส่วนเดียฮิโลเวฮิจิลุงจังไอ้ปีเป้ากาลสุงอาจงปฏินหุยลังลาโกนไอปันปิวตามกีกลุงดงโมมงซิงไอโออิเลลูพายสุงอาตูคนคาวน์ซิลิงเก็บบอลมีกูทิมทิมินปฏินาเกงไอโฮเตลฮอนอปุนาวินจาเตตัมปินสิลองดงอาอินซานลาวินติไลพิฮารูมอินลังตะกิโลตัวน่าพายดงหุยไลดงอาจะมีอินนมตาตาเสียงดีมาหินนาtoilet hong ki gop diu ti ho chong wai la mo le kha sim thelu mi tampi mai cha trauma tampi in face o na hizia chu ise nom pen tau chu pham tia hele pathin in iki hung sun kha wa hele na yung ki sun kha wa hele ki sun nau chu pathin hi lo wa hele pathininโลเห็นเอปีโลดีวีนะฮิจาจุกิส่วนที่น่าลุงจังเอปีเป้าปะทินจอดจุอีเปียลเดียวนัดใจก็มันซาเดตีนะฮิจาจุอิจิฮอดึงา comparative study บอลหาบอลง่ายนะฮิจาจุดาวิดจงจูโกลีอาทัดดิงอาชิอาจูอัมมาทิมนัสกิลปาฮีอาดังหัวหินอเวดไวเลขุจิมาสังอาโกลิทานดิ่งทัวหิมองมองป่วยนั่นเซนจบพนัยนั่นจีดิ่งมองมองเล่ที่อาสูลินอามาเลี้ยงวันนักอาสาเลชัดเทโลฮีฮิจิจุปฏินันทรีนฮิโลฮีตัวน่าจงปฏินิดิกาพานดิวอีกาลโซนิดูเอปีป้าฮีอีพิมตี identify ดิบอลงาเฮสุปิเตโฮกุยมันนำหัวตมาเต้าจิงนำมุมปุยตีฮิโฮดิงาขัดฮิจูปฏินินฮิจิกูที่มาอินทรีนเอาขัดเฮยูเบสอาบีดีกันซิมไลเห็นNew Testament นะก็ให้ผู้ scholar ขัดเห็น assignment ขัดเห็นพีวินนั่นนำส่งว่าทิลกิบอลลูปินสาวขัดเบหินจีวินที่ก็เกลนำพิตาวน์ให้กับจีสุนำพิตาวน์ให้กับจีอาฮิเล should not be exit oil not more than 2 pages page นี่กันลูเดจะแค่ page งาลังเฮียอีสุสาวเบสาวให้ปุ่นเอโกทัวsir ipita pes ngalang na jam ta sa aling lulay kat kasi ju kasi mon lowa kasi lo o kasi kille kati chu kanamuhin kon law mon he deuhin taw ne manai le and fasting prayer ti wa to pa ti ho tu to ba ki to wa khat ki taw wa ki taw ki tu kho nom ta ki taw I ho chu fu en ngola ni thum ni li na khong liwa gil thi di liwa tao ki tao chu ka chi le na khat cha ka mu lo wai chu
kol an ve ta sap te holau ni ve lo chun ta san za chu me pathin an pui hi na hi cha translation na bung ko yong hi chang ko yong he ka ve ga siming ka ting na chini khal le translation pa yong ga sim do te hin nam dang jo si sanga nang ho nam mi te chunga ka ki pana asang zoi a jesu na pu na pa teo te ho mikita ho khalani hichi te sana ko na chu hu hing na thua intin le amitina hung ki hil nam mi te chunga kalung al haji ti so judon don nu yong chun pathina ta a ha su sam lo cho boy ke ti jong len hun ga kain ti ve ta zat dang nam nei ta ki hilur chu ni ve ta hi che an si ka munai ka ti za chu pathini het che danu chuna na puna pa teo ki ta ho thi san zal chun amitin ti chu a intin amitin ti ibon vai zau chu ala samjang asam lu yong na ibon chawa chu se chu hiya chu aku na chu hu hing na thua intin ti chu me intin te le injo se sen hi na le amitin ti chu pathina har ho se ti lo chu me amitin amitina hung ki hil namite chunga kalung thaina ali ne ti chu na ho ka thu nga ya ka tu pi banga ho dingin na chungwa ka thilgon ka koyetis hi che pathini thilgon ne ko hi na God has been prepare us if even before the foundation of the world vanoi li sin hung ki tun do masanga pathini ho hi tai lungpo de ho sim pathini ni gun sa hi na ya chi nam inam wang hi hinachu ki han si mai the ji also maybe different reason research scholar ho kon head hi na there is a difference between independent variables le dependent variables ki hang khan ji chu na so hi lekhati mola se cha met cha di a hang pin mo se se la thil khan ya su ti ngai le asu ja say da independent kanuma dependent variable kanum so beri chumina che mai la che mo chu cancel v the so na a chep tu so independent variable so hi chi a chep cho ngai la chun dam mo na izana mo chu ama ko na umlo the so to make a person healthy mi khat dam the ne ding a chu beri a che ma a ki jan jan ding hilowa ipi hai ha a chep cho nga dis na hetawa independent pa chu chun thil su si the hiya hi chu na la mangai le you are free ne so na ya chu le ka ti mon pathin he walang le pathin thu anai anai chu na hiya chu pathinin God love the sinner but God hate sin pathini chon sit ngai chon sit to ke ho hin ai ba chon so ngai lu hi chu he thiwa chon sin nang tu ki khan thei ti ni chu nang le chon sin a chom in thai wa nga khan thei chu hi chi khan thei ni chu Jesu Christ cross ang ki khet be chu hi na ya chu mun khana nala e nan ke chu kha chapa kha chang kha chanu chang kha hi jong la chun e nam the tha no ngai le nanu na pa chu e chapa chang kha chapa gi ngai lu pen tia chu koi man na lu pin tin na ne pin ki silon na ko hi veta ye ngai lu he yong le first aboling chu akisu thing masan ngai hi chi chu chon silem him hi ki khan thei ti ne chu independent variable dependent variable na hi se ni khan thei chu ya chu pathin kisu theng wen ti pija siam chon sit pai mang thei hiu chu nang na ki tu ja chu umahin tha la chon chon sit nan dal tapun te nan dal jong le midang khana hong ding force ang lo de hi na hi chi tha na chu in ei teng wai le gal chon nei di hi na hi ja chu pu i ho tu din mu na hi i ho hin nam azu kan si ma satai na pathin gala he ti le ko ne ti wa kui ma azalu kem lo chu na he chilang iza lo wang wa chu gal tarik thum tari li tarik nga taw lu koi ma cham lo dis
kham lo apon na tau di ta cho I tau na mai meong ki sit hi ta cho na ei le yang chu ki sit ki sina ki tau ta cho Pathen ko na izau hi tho cho ilai hung lo thu hi a purpose he lo ji hi na hi ja chu tu chu nga jong Pathen hin na ei ko na pau hi iza lo hi a purpose pa he lo hi ya chi honi bol thei pian gu no chu ha kama kap deng politician ho MLA minister ki design du PP ti tam pium chu na he so chu one of them hin ve ta ha a main chu chilai chu Pathen na ya chu pastor punang na kita san kai ti license Pathen ma tiu chu Pathen license au hi lo ai wa Pathen hung ta di ve na ti chu hilaya hung ta di ve na ti hi Pathen in a de le na ma ki pan ni lu pi so koi ke pan de hai ei ho Pathen de su na I find myself na hilai khong ma sang le khong zo yong ki khi su Pathen de ko hiu vilang la thaka wong di min ti bo chu thil dang ji lo pi chu ho vilang ag mang de ong ta vilang Pathen la cha so yong la hen fil hung ki bol vin ti ni su hilai mun se ya Pathen me ki ti lo pi chu hilai mun se ya ta vin ki ti lo pi chu i ho hilai tau sai lai tau lo le na di lo chu lai pa he le Pathen in for the time being Pathen hung vin ti hung ki su de vin ti ni ama de khat sang lo chu I holding ni chu I ho phat to ni di chu ne wa I ja chu lai ki pa na pa hi mi me pi the hi lo chu hi ji ki pa na pa chu a he lo ji wa cha pa mai ki ti thu hi na a wang se mo di chu la ki pa wa ki lung mong wa na ya chu ha bola bo inam piu Pathen hin nam piang pi ding sangan su tai bui pi ho hi pi ding so chu bui pi vin lang ka pi the ni ding zo chung bui pi vin ti hi hung ngo bi hung ki su thi ngo vin ti hi na hi cho khu me thu bung gup songa sei ta cho amma satana magam a chon phan hol ma sawin na dei cha jo si ka pi hi ti so a ki pi ding pa extra pai holuwa ama sai bowling ki ball lo che ho hen kum sang khat ball na kan lo de buy one get one free ki ti so to get to aware the free one you have to buy one na nên ngai thiam ji vin lang na kan mo se do ji kan nu wen sa pau nan tho ji tia tu sa kan gel de na free khát na cho là khát ông free na mua để tí chứ tôi ho method of approaching me free gift mua na đi ngài he cho đừng pa don lo wa free gift pa i get mua cho hi ji a chu Pathen in khát chu na cho đừng cho a duty hin a free cho company te an a pi do hin na hi a chu me thu hu Bible is full of method his all Pathen ki mo ho thei lo chu amma sa means amma sa cho amma sa cho na bol ma sat lo le anunga sang khat bol lo za kan hi veta mathematics su banmas chu ne apply lo le su bol to bol piece zakhat ji jong le jun zero na mu de bo pung thumin ji jong le jun zero de chu na a follow ya chu go vam jin din na ta sa to jong le chu ne ti so EPP thì piang cho formula hi ngais ya amasata ki cho masat lo le but ma sang cho amasa chu multiplication and addition na masat sa lo le na di ta lo chu na pe si za ji jong kan lo hi ta bang amasa ki cho masat ngais ya chu free mu ne ding a chu kha chu cho ngais kha chu na cho ting le adang si tua Pathen in le si na Pathen na bo ta wi nge ti chu amasa khat ngai tu chu nga hilanga hen ka ngowen ngaloi pa mamang ho ya mai mo ho mo ka te ka loi pa mamang na ka me ta chu kan gel do ma hen ke hilanga hong go ai le hong do thei lo heo zire tai gari kan pui de ha tian ki gong lu ta banga van ho yong ta ska azan na kong ju na kong lon amma ja kong lon the na agari lim kong ge akan tol hon
tai le abana lampi halin te tia kan da la han na lampi ju full in to from Silong apana hi chi khan to ne hung di ta chi gam sung wa tu pun se hello lo khan to ne wanu ya hung di ta chu hi chi pha nom tang da tang khan to ne hung gut pha na pathini khet lo wa le den za lai ta chu isa teo now teo iti len dham na iti ho sat dham ti chu pathin a train go na so Asian highway chi pai di ta ji gamon ho di ta chu na hi cho hu vanui pathin hin blessing and bolding ten le he walk and send the blessing through governance pathin aman hunga lai Asia hong se di lo ong sum hong se di lo government through ang so ke dis na ke tong thil ki bol zo se pathinin Psalm 24 ke ya hetis an he le te ngai le na khu bang gam hung nom dinga I cha te hoi ta pathina ki tulu lo le akaba ba thi thi ma salo ya hong pang deus lo lai za chom choma in dan sang ta tan sa du hung lung mong lu the hi na he ji chu pathina he his ya chu a chai na lang hung lu no ten tu chunga pathin hin igel paung chu igel di thoi ha bola bowling chu hinai a hin la pathin hi chopuma with that hi chopuma bol diu chu pathinai ki tulu diu chu pathine ko na hina ya chu han san the na thanup the na nam ngai lu the na pi u hi iman cha diu ama wa hi chi ap the pau za la chu I lo len diu ti isu me lo diu hina hilai am lo chon gam dang dang chu hilai ka chu an click le ki diu ta huna aja chum chuman se diu so chi chu hi lo hi na hi chi ei pi thi pau tu nai hot ma nam ngai lum lo cho su pe te ho ki gam dang a kum ya na nam ngai lu dan dan u chai wang angai lu ji ithip lo so ya chu tu nai nam ngai lu na go lang ho I vet nai le pa chat mong mo hi nam se pe ho na hi chi ngai lu thinil han san the na ipi pau pathinis amma to chudi ki to wa hele hang santa ka mangai only ka wa in kap do di hunas I wanga first should be always first amma sading ki ti chu pathino za di hina ya chun David banga ichai choi pathin an man cha ting le kal I zo di chuna tarik thum tarik li ni dunga lai dunga din mai me wa pathinin an lu sa lu pisula khad ve ni ve ging cho mo dei za ve giam ka hitamai thi chula na hi za chu pathin hi choa indin ichai choi ho indin pi hi na ya chu ikipau ven la khat sa hitin pathin wa choi hutin pathinin na pathinin April Belzebul hong ki phun sa thu phun o chuna alas tinga seilen pathini thangwa na divina na pau hi van pau he te joy ki zido ngam lo chu pawa bui te hi wa chu ki silent na lights the time will surely come na ta san ha satim chai wa nga chi pi hong kilingai I pau wan pau hi tu chunga van la sa khom tau chen het wei a ling dek tamatam su ka si su lo chu na tu na chu just topic chalai pa chu ni to relate ja ka ga si tu na van pau he ti so ya chu ipiringa ilau chi pitai chung wan mun na hichila to wan mi thing te to na wa choi kho mi ilau na ne thei vai ipija pathit Israel te sanga ingai lu nu ha kel ngoi ching hoi chi wa choi nu chi pilo chu they are not qualified to praise God with the angels wana wan mi thing te to wa choi khom dinga chu ki phalo chu maybe apau chu I ho pa lu am ka hello ai lu la a phaling lom chu ka hepun tu purin ki chi sana se chu na they were not given ti so na amo chu kelngui chi hong chu wa choi ding a ki pi poi ti chu I ho ai ki piu chu
van mi thing te ti ki noi hoi tua hin la jong na khulanga chi ding ki het nam hi ve ti so yo hi hin wang wa hi Pathenin na van mi ai mus ya chu wa choi la ong i sau i pa ho yo hi na tua hi ho hi uilut ta bangai ta hi Pathenin po do thi loi ho counseling bol wai chi pha dong ki chai ting le vanui an hon do de so open up hong ki bol dis ya chu tu pha nai bel thei thei bel loi loi diu na ya chu khaviam kan sei ma sata in thing noi lam kai kum som ni som thum lam kai he jong le jisu me na hoa ki thel se la Pathena man pe chon sir ngai dam ki sai ka kilisa Pathena tong ka kilisa sa le ju de ka wang si the na ya chu ko yong le chala deep down hung lut se si chu Pathena le mang lo he na ya chu Pathen to wan til te to wa choi lai sa wa na hi chan ge chu Pathena pi wi ta sa na ata san lo hoda ka vet le ta san ding cho ha dan chu oi mo the hi lo hi na sabi se na Pathen phabe se na alo pi na bangaw lang li len mang ke du ta cho na sa pau ko pawa Hebrew pawa Aramaic pawa hu sei lekha chan het ta lu diu chula hilaya dat thena ki tom jong hilowa hu i tai mo wang wa chu hilo hi jinglang ting le God Pathen chu communicable attributes so mean incommunicable attributes so mai Pathen a hina attribute a hina character tam pi mai sei do lu dim se hi hi chu la chu Pathen communicable ki ho the ki za the Pathen nei thia chu eihung vil ho chi quality a chu eihung vil je wa I ki ho the wa I za thiu chu hi chi channel chu hung man je a Israel te chu Moses se na a ki mu pi I ho mi hizat I ho ki online a dim set vanoin hi chi a phan pe te Pathenin na I mau khu pia chi te ni banga vanoya za dab ngang zakha jab ho yong hi het thi na lungan hon ting le an he so diu ta chu hi chi ding a chu a pha ling lo la hin I ho sunga internal na Pathenin counseling e bolo hi na hi ja chu ata sanjat lo hoyong ko Pathen thilgun la hi ja chu ngai lu ne ai tau pi zo diu na ata san ho chu bowling pen tau chu chungwan mun no ma khun la sa te wa na ata san ni thau nam ti to bangi te na I wa choi chi ho bol thei pen hi na ke chon la chi chu sau hi tin tau na point kan phun le ka phat kan sai de tai tu nai tau na point di win enjo chun game counseling a chi hoi tau pi tau wen game counseling hong pangkha zo siang atha ben tau nan gel do tin na spiritual warfare thakau gal he tyong se apai mo he na Michael wan ti li ki pe thuang chu kan se lo hin phadang nei te ni se diu he na why God has given us this Michael wan til na hi chi e pi ai ki pe om ti aji silong dung mun dang a phapi kan se wa nga chu WhatsApp value yang chum te hin neu che chong seeding tam pi hin na ya chu spiritual warfare ki ti la front line langa chu ta hi ho sung ki pe phar wa chu hi chu ho hi I he now hi issue le no ngais hi ya chu tu I tau di thakau gal hi ya chu Pathen ingan si now hi thakau met ding hi ja chu counseling hong pangkha jo se tau na hunga ki sudam ho hong le hong long dim se chong tau nan tunin zui ki no te na chu ting le tu ne ta san thei lo hi eingailut diu hi ikina pi diu hi lo hi lu sit ta hin hi ching ngai lu na chu nei thi tiang le hong thagawa itim diu na en gum ne chu hi diu ta chu Bible Pathenin pi siam na ngai lu ti ho na ngai lu lo ya chan ne nei diam ti cho na ngai lu thei lo hi dem de ho chu ngai lu ngai cho a pe ne cho hi chapter chu to hi chiu chu me ya chu tu nai mi li jinglang ting thai ni lang ting le mi li thui se diu hin na phada ki mo hai le hi cha chi ho ni pe thei pen tau chu mi li ho chung hi hin na hi chu thil chom in chin tin I tau pi diu chu ata san lo ho
dòng tàu biểu tiến chú tiếng lệ chả lại kế mà bằng họ hiến thằng áo bu cái mình họ ông nung lo họ dòng na giàn yang chú cái kiểu tu bên lại pas Dr. Hagin thu xếp bên ông chú mi cái mình hết xong chú hết kilo Judaism hết thì tụi kaza enna Jisu mena ít tàu bị thì anu phá tàu bị vào hung đam hết rồi akidan hết rồi ông hi na Jisu na tasana cái tàu bị lệ cái tàu na tasana hay là cái tàu bị ta là cái ông cái tàu hi na cái tàu sân tay thì phá vào cho tàu bị hung đam hết rồi tu na counseling na ko hung hay hung lom cái bùi na ya cho akidang dang hung hiền ya chu Pathenin na iho hi ito pipito ite ka hom thil tam pim cho na tupun lete su ve leo chu na hilo hai evangelist ni chu ko he chabi Peter panmun an pi so amani na hon hon ti ho chu ge lai le thilu pi chu na e song se lu changa cho na golang roba dong chu na Eliza thim ga ho enong ho na Pathenin adama akipui ho to ante ka na lai chu na ayo he pu ps in seja vel leng David to ate ka chula na kalung thim khoi khapa ti chu leng David chu sakei aga tha chula lengam izat anuya koi ha hichini ringa chu train ki bole chu thing hanga he pu pi song government na tasan ning tam piom nai amon anu sen chalai na hongye na ti so na taw na zala ama tasale taw na zala hi lengam lin ta ta hun na I ho hi su chimi di hitolwa ki thu piding zo ahong ni khu de hi amo thuma ju ki sa hello pi so mi pi hoi wan sei ki chuna iti se ai le I ne ti he but hello wa mi pi ho ju pi ton te kam de le Abraham ton te kas Abraham Israel te kalunga tulu wa apu Abraham ma ka kitip na zala aman ei ta san zala thil pha ka bol pi pe dis tu ya ya chun ho helai ata san ho taw na zala hi na nam suwa ka body dai disula ya chu ata san jo si Abraham toi te ko David toi te ko Eliza toi te ko na pital ho toi te ko sula hichi pathin chi ho pathin hi na ibon chanding ute ibon chan taw na mangutin ke taw chai nung pangkate ki khan na jong hi de tai na